الصالحين ليوبي الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ترجمة أحمد فاروق محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب سبيس أنيا وركن حرام وجم وماي حقتن أدا كرمن أمر وجم واكن نعنغنوي باب ما الله وحي كربي وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. معني كاريو مونغن دوهامدو كليغفانو اورنن انذارو دباشو ಮೊಳಿಯಾಯಿ ಹಿತಾಮಾಯಿ ಫುರುಗೆಂವ ಹಾಲು ಹಿತ್ತ ಕರುತೆರಿಯಂ ಅರಾಗೆಂ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎದುವಹುಂ ಅನಿಯಾವಿರಿನ್ನಕ ರಹ್ಮತ್ರಿಯಕು ನೂತ ಕಿಯಮಂಗನೆವೆ ಶಫಾತ್ರಿಯಕು ವೆಸ್ ನುವೆ ಮಾಯಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀಕು ರವ್ಯೆ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. معني إتكتشن ألوكن كرمن إبس دليلن إكلانج باوا لوا فانوا تكتشن الله فيوا إورن ألوكن كرته أدي أورن نكن كمامد إبس علم اللي بيجنن وته أدي أنيا أورن نصر ده إبس ميه كنوته. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم. معني ما الله وكلي غفان الرسل لبي جابر غفان وكبان رواوي جنبي وكلي غفان ودالوي هم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي تبامي هون أنيابر كما دروه لواه شكمه فهي هم كشور أنيابر كما كي قيامت دوهم أندرتك كمغا واهوت أدي تبامي هون دهيوتي كمن سلام واه شكمه فهي هم كشور تبامي هون كوريغ أمت تنهلاك وديومغ سبب كمغا وني دهيوتي كمه إيغ سببون أبامي هون إبايكو أن إبايك ليه هروالا ebaami hunnan haram kurwigem wa kantattan hudda kogganna bayku kamuga ebaami hun wiyew. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم. معني مانغ الله وكلي غفان الرسل لبي أبو هريرة غفان وكبان رواوي جنبه وكلي غفان ودالوي هم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه هم كشور حق تنجيغ أهل ورين نقيامت دوهن لبدوا هتو ميغتون دالونهن نبكرية دالوهن نبكرية كبان وس بدل لبدوا هتو نوت بس نمشوي أدي وس تكليف مسؤولية وفلن نجه ಮಿಫದ ಜನವಾರು ತಕಂ ಏಗತರೆಂ ಎಹೆನ್ ಜನವಾರಿಗೆ ಕಿಬಾನ್ ಲಿಬಿಫಾವಾ ಅನಿಯಾಯ ಬದಲು ನಂಗವಾ ದೆವ್ವಾನ ಕಮಂ ಅಂಗವಾ ಫಾವುಮುಂ ಕಂಕಮಂ ಮಸ್ಸೂಲುವಾನ್ ಜೆಹೆ ಹುರಿಹಾ ತಕ್ಲೀಫೆಂ ಉಫುಲಾಗೆನ್ ತಿಬಿ ಇನ್ಸಾನುಂ එකක වනිකකං අනියාවිරුමුගා හුරි ගෙල්ලුමායි බිරුවරිකං අන්දාදා කුරා හුට්ටෙව මුතර්ජිම්. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكري وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعدي وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأني فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأغور وإنه أغور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية
ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلعت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. معني ما الله ودب فاكلن الرسل لبي عمر غفان وغدركلون عبد الله كبان رواوي جنوي اكلي غفان ودالوي تمم من حجة الوداع وغواهك دكا اولنيم ايرما النبي صلى الله عليه وسلم حرمن غتريغاه النبي ekamo hajjatul wadaa ki ko ba kam timam men kan nege ebahi enan kyuni kon sawbaka hore kan timam men kan olumen no file e iman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge fara pulung ekan engum ge kurige rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah hamdu kurwa ekalang hadrat as-sanad an-nabiy yafahu al-masih ad-dajjal ge wahaka bidalu devyo adi ekamuga ebahi ದಜ್ಜಾಲುಗು ಫಿತುನರು ಕಮಾಮಿದು ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಂ ಇಂಜಾರು ಕುರವ್ವ ಬಿರುವೆತಿ ಕುರವ್ವ ಮುಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ತಫ್ಸೀಲು ಕೊಬ್ಬಯಾಂ ಕೊದ್ದೆವ್ಯವು ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ಯವು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಫನುವಿಕೊಮ್ಮ ನಬಿ ಬೇಕಲಕು ವಿಸ್ ದಜ್ಜಾಲುಗು ಫಿತುನರು ಕಮಾಮಿದು ಎಬೆ ಕಲಿಗ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಂ ಇಂಜಾರು ಕುರವ್ವ ಬಿರುವೆತಿ ಕುರವ್ವ ಫಾವಾ ಕಮುಗಾಮೆನು ವೀನುವೆವು ದಜ್ಜಾಲುಗು ನುಬಾ ಕಮಾಮಿದು ನೂಹೊಗೆ ಫಾನು ಇಂಜಾರು ಕುರವ್ಯವು ಅದಿ ಎಕಲೇಗ ಫಾನ ಫೋಫನುವನು ನಬಿ ಬೇಕಲುಂ ವಿಸ್ ಇಂಜಾರು ಕುರವ್ವಿಮೇವು adi hamakashorun ekaliege teba mihunge meduga faalu wejjanama teba mihunnan enage kanta wanhanawigenwa hutte fahe teba mihunna ekan sirrenwa hutte hamakashorun teba mihunge veri raskalaange avarukamun hustahirwe wodigenwe adi hamakashorun ekaliege ki ebahi dajjal ki enage kanatulo avaru miheke enage loleke etanga harula fawa me biskadurke effaden lo berannukume avaru fawa hutte dannash hamakashorun teba mihungele hagga kanula ohurwaluma teba mihunga mudawtan hagga kanula keun teba mihunga maccan Allahu haram kuravyo ei teba mihunga miduhoga hurmattirikama teba mihunga mirashga hurmattirikama teba mihunga mimassurga hurmattirikama effadanne ebahi hagga kanula mihum merumai mihunga mudawnu haggun kewmaki hajju duhoga hurmattirikama makkaga hurmattirikama hajju mahuga hurmattirikama iffaden haram kurefawa kandattake dannash timankalega faanu teba mihunna mikan angawa fi muhayya ebe kalun dennawu adehe hadis kuravyo alugavir raskala ko imraskalaanga mikamuga maccan hekyo wodi gannawande mifaden timfaru hadis kuravyo den efo hadis kuravyo teba mihunnan halaku hutte nuota ekalega faanu hadis kuravvi teba mihunnan hitama hutte min komme sebbas pulake teba mihun dekadana tibe hushkame timankalega faana fo teba mihun ebbay ko anebbay ko mara kafiru kam gotereng emburida bay kam ganwa hushkame ebahi ekan egotak koffinama e teba mihun gelli halaku dane kamike nuote teba mihun nan hitamatak kurimati wane kamike wa an aisha radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين متفق عليه. معني مانغ الله وكمنا الرسل لبي عائشة غفان وكبان رواوي جنويب وكمنا بدالوي همكشورن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي أنيا برغتغا بمغ كاوتنها من ورميه كواتلافنما دناش قيام الدوهم ميه كروغا gila facce faden habbin eluwe hutte ebahi ekamuge buraay takulifu efaden ufullan jesse hutte wa an nabi Musa radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yumli lil-zalimi fa idha akhadhahu lam yuflithu thumma qara wa kadhalika akhdhu ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. معني ما الله كليغ فان الرسل لبي أبو موسى الأشعري كبان رواوي جنويو كليغ فان ودالويو
റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീസ് കുറവ്യ ഹമകശോറും മാങ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനിയാവരിയായ ഏന ഇസ്ലാഹു മട്ടക ഉഖൂബാതൻ ദെവ്വ ഫുർസതു ദെവ്വ ഫഹെ ekalaange eenaaga hippawaafinama ebahi uqubaati devwaafinama eenaya salaamaten we hutte mihen hadis kurabu mafahu kiriti qur'aanuge miyaaya vidaalu wedevviye وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ماني رتن إبهي رتكو غهل ورين أن يابر وغم وحالو ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ವಿರ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎರತ್ತಂಗ್ ಹಿಪ್ಪವಾಹಿಂದು ಎಕಲಾಂಗೆ ಹಿಪ್ಪೆವುಂಗೊತಿ ಎಫದೆನ್ನೆ ಹಮಕಶೋರುಂಗೆ ಕಲಾಂಗೆ ಹಿಪ್ಪೆವುಮಕಿ ವೇಂದೆನಿವಿ ಗದಫದ ಕಮಿಕೆ وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه معني من الله وكلي غفان الرسل لب معاذ غفان وكبان رواوي جنوي وكلي غفان ودالوي تمن كلي غفان يمن كراغ أمير كم مقام دبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنوي وكلي غفان حديث كربي ಹಮಕಶವರುಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ತಿಯವಡಾಗನ್ನವನಿ ಫೊತುಗಾಹುಲ್ವೆರಿ ಗವಮೆಗ್ಗೆ ಬೈಗುದಿರಿ ಉಳೆ ರಶಕಶೆ ಫಹೆ ಹಮಕಶವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಮೆನುವಿ ಅಳುಕಮೆಂ ಹಗ್ಗುವೆಗೆಂ ವಾ ಎಹೆಂ ಇಲಾಹ ಕುನುವಾ ಕಮಶಾಯ್ ಹಮಕಶವರುಂ ತಿಮಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಿ ಎಕಲಾಂಗ ರಸೂಲಾ ಕಮಂ ಹೆಕ್ಯು ಮಂ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಗವಾಲವ್ವಾಶೆ ಫಹೆ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಎಕಮುಗಾ ಕಲೆಗೆ ಫಾನತ್ತಬಾವೆ ಕಿಯ ಮಂಗೆಂ ಫಿನಮ ಹಮಕಶವರುಂ ಕೊಮ್ಮೆರಿಯ ಕಾದುವಾಲು ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ man allahu fasnamaadu kurum fardu kurabwa fawakan kalige faanu ebami hunnangolum filubwa devwashe fahe ebami hunge kamuga kalige faanat tabawe kiya mangem finama hamakashawarun ebami hunge musandinge mudalun zakan naga ebami hunge faqirun nange teketil bidunum man allahu ebami hunge macca fardu kurabwa fawakan kalige faanu ebami hunnanganga devwashe fahe ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಕಮುಗಾ ಕಲೆಗೆ ಫಾನತ್ ತಬಾವೆ ಕಿಯ ಮಂಗೆಂ ಫಿನಮ ದನ್ನಾಶೆವೆ ಫಹೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಮುದಾ ಜಕಾತನ್ ನೆಂಗೆ ಮಾಮೆದು ರಕ್ಕಾವತರುವೆ ವಡಾಗನ್ನವಾ ಹುಷ್ಕಮೆವೆ ಅದಿ ಅನಿಯಾಲಿಬಿಗೆಂ ವಾ ಮೀಹಾಗೆ ಬದು ದುಆಯಿನ್ ಸಲಾಮೆವೆ ವಡಾಗನ್ನವಾ ಹುಷ್ಕಮೆವೆ ಎಹೆನಿ ಹಮಕಶವರುಂ ಅನಿಯಾಲಿಬಿಗೆಂ ವಾ ಮೀಹಾಗೆ ಬದು ದುಆ ಅಲ್ಲಾಹ ಆದಮೆದು ಹುರಹೆಂ ಹಿಜಾಬಿನ್ ನುವೇವೆ وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقات فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه أو أمي حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رعاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلعت ثلاثا متفق عليه معني
man Allahu kalega fana rusul levi Abu Humayd Abdurrahman ibn Saud as-Sa'idi ge kiban riwayegem ve kalega fana vidalwiye effarak asdu qabila ge bekalukam gawa ibn al-Lutbiyya ve namak kyunu bekalaku zakat jama kurbu mattaka ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam fonuwiye fahe kalega fana masakkan nimwa emburu wadayagat mafwa vidalwiye mi tiba mi hunattaka ebahi zakatu gutu galibun tagecche adimi mi masakkatu gaterega mi istakun alugonnan hadiya gutu gadi fawa takecche Abu Humayd vidalwiye mi waha kadwaswa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minbaran arawada gennebiye fahe ekalega fanu Allahun hamdu sanadin ne mafhu hadith kurbiye efhu dannashe fahe हम कशोरुन तिमं कलेग फान वेकंतत्त कुरबु मंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला तिमं कलेग फाना मति कुरब्वा फवा कंकम गुतरें कमे कुरमट्टक तेवा मी हुंगतरे मी हगु तिमं कलेग फान आयं कुरब्वा एमी हका एकम मति कुरब्वा फनु मफहु एमी हको ऐसे बबुने मी तेवा मी हुन्नं हुरितकेच्च अदिमी मी इस्तकुन तिमन्नायं हदिया गुतुगा दी फवा तकेच्च एना हेंबुनायरु ಏನಾಗೆ ಬಹುಗಾ ಏತದಿಯುರಿ ಕಮ್ಗಾವಾನಮ ಏನಾಯಂ ಹದಿಯಾತಲ್ಲಿ ಬಿಫಾವನಿ ಏನಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೇಗ ನೋತ ಏನಾಗೆ ಮಮ್ಮಗೇಗ ಇಶೀಂದಗೆಂ ಇಂದಾ ಹೆಯ್ಯ ಅಲ್ಲಾಹು ಗಂದೆವ್ವಾ ವಿದಾಳುವಮೆ ಹಗ್ಗ ಕಾನುಲಾ ಎಮೀಹಕು ಮುದಲುಗತೆರೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿನ್ ನಗಾಫಿ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾಶ ಕಿಯಾಮದ್ದುಹುಂ ಎಮೀಹಕು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾಗೆ ಹದುರತಂ ಹಾದಿರು ವಾಹಿಂದು ಎಮೀಹಕು ನಗಾಫವಾ ಇಚ್ಚಂಗೇನಾ ಉಫುಲ್ಲಾಗೆಂ ವಾ ಹಾಲುಗಾಮೆನು ವೀನ್ವಾನತೆ ಫಹೆ ಎಮೀಹಕು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾಗೆ ಹದುರತಂ ಹಾದಿರು ವಾಹಿಂದು ಜಾಯಿಸುನು ಗೊತುಗಾ ಏನಾ ನಗಾಫವಾ ರೋಯ್ ಹೇರ ಮುಂದಾ ಜಮಲೆ ನೂತ ಗೋವಗೋವಾ ಒಗ್ಗೆರಿಯೆ ನೂತ ಹೇರ ಮುಂದಾ ಬಕರಿಯತ್ತಿಯಾಂ ಎಕಕವ್ವೆಸ್ ಉಫುಲ್ಲೇನ ಕಮಕ ತಿಮಂ ಕಲೆಗ ಫಾನು ದೆಕೆ ವಡೆಯನ್ನು ಗನ್ನವಮೆ ಎಫ್ಫಹು ಎಕಲೆಗ ಫಾನುಗೆ ದೆಕೆ ಹಿಲಿ ಫೆಪ್ಪುಳುಗ ದೊಂಕಂ ಫಾಳು ವೆಜ್ಜೋ ಮದ್ದಾಂದೆಂ ಎಕಲೆಗ ಫಾನುಗೆ ದೇಪ್ಪುಳು ಫುಲ್ಲೆವಿಯೆ ಫಹೆ ಎಕಲೆಗ ಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯೆ ಅಳುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಕ್ මියලායම් මිකං එංගිජ්ජ කමුගානුවේ තෝ එබහි එබෑමි හුන්නං එකං එංගෝ මං ඉබරස් කලාංගෙ මියලායන් අමරු කුරෙව්වි කන්තම් මියලායන් අංගාය දෙවිජ්ජ කමුගානුවේ තෝ මිෆදෙන් තිම් ෆහරං හදීස් කුරෙව්විය وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمتي وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبي فاحمل عليه رواه البخاري മാനൈ മാങ് അല്ലാഹു എകലേഗ ഫാനു റുസുൻ ലെവ്വെ അബൂ ഹുറൈറത്ത് ഗഫാനുഗെ കിബാൻ റിവാവെഗം വേവ് എകലേഗ ഫാനു വിദാളുവിയ മാൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീസ് കുരവ്വിയ എവ്വസ് മീഹ കത്തിമാഗെ അഖാഗെ ഹഗ്ഗ കങ്ങറാഗനെ ഫാവാനമ എയ് ഏനാഗെ അബുറാബിഹും നുവതേനു കമെ കമുഗാവിസ് തിമാഗെ കിബാൻ ഏനായ ഗെല്ലുമെ ദേഫാവാ മീഹാ ദന്നാശ ഫഹെ දීනාරකුන් නුවත දිරුහමකුන් එමීහකම් මන්ෆායන් නුකුරානෙ දුවස් අවමුග කුරීගා එමීහකු මිදුනියේගා එකමකුන් අවහස් සලාමෙව්වා හුෂිකමෙ එදුවහකී ඒනාගේ හෙය ආමලෙව්වානම ඒනා කොෆ්ෆාවා අනියාගේ බදලු හම ජෙහෙන් දෙන් එහෙ ආමලු තකුන්නෙන්ගෙ වේන දුවහෙව අදි බදලු දෙව්වුමට්ටකා එමීහෙක්ගේ හෙය ආමලෙන් නුවානම ඒනාගේ ෆුෂුන් අනියා ලිව්ෆාවා මීහාගේ කුෆ්ෆාවතන් නංගවා එමීහෙක්ගේ මච්චන් එකන් ලාසිම් කුරව්වානේ දුවහෙව وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لساني ويدي والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه ما نيمان الله دبفاكلن الرسل لبي عمرو بن العاص دركلون عبد الله كبان رواوغم ويب එකලේගෆාන විදාළුවිය මෑන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවිය මුස්ලිමකි ඒනාග අතා ඒනාග දුලුග නුබාකමුන් එහෙම් මුස්ලිමුන් සලාම වෙගෙන්වා මීහාය අදි හගීගී මානාගා මුහාජිරකි අල්ලාහු නහී කුරවි කන්තත් තකාදුරු හෙලි වෙජ්ජ මීහාය وعنه رضي الله عنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرت فمات
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. معني هم يكليغ فانوغ كبين إبهي ماين الله إدبا فاكلون الرسل لبي عمرو بن العاص قدركلون عبد الله كبين رواوي جنبيب يكليغ فانو بدالوي ما النبي صلى الله عليه وسلم اتشتي قولو فلادي قولون ميها قولون ايناغ نمكي كيركيرت فه اميها مروم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيو ايناي نركوانت وريكيو فه ميستكون ايناغ اتشي هودا بلن فشيو فه اينا عنيما مدلغترين سر نغافوا رداء بامي هن فنون. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمي. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمي. قال: أليس البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمي. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعله من بعض من سمع. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. معني ماين الله وكليغ فان الرسول لبي أبو بكرة نفيع بن الحارث كبين رواوي جنبيو يكليغ فان بدالويو ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيو هم كشورم ماين الله ودتكا بين هد بدوه كي اگوتا زمان دني تكرار ومن دأر ومن نو أحركي بار مسدوه ايغترين حرمت ترويغم وحتر مسوه اي بدوه أن تمس كمغاوا ذو القيدة مهاي ذو الحجة مهاي محرم مهاي جمادul akhray sha'ban mahad meduga anna mudaruga rajab mahev ebahi mudaru gabilaga mihun kame hitum bodu rajab mahev den essebiye mi kom mahen heyye timam men dennewi me molod denudigem wani allah adiya kalanga rasula denwadaagatum bode fahe emahakkiya ule nannun ehennamen ekelega faanu vidalu vidane timam men hi koffu maddan den ecche vidalunwe hanuhun newiye efo hadith kurbiye mi dul hijja masnun heyye timam men dennewi me adehe hadith kurbiye mi kon rashin heyye timam men dennewi me molod denudigem wani allah adiya kalanga rasula denwadaagatum bode fahe rashakkiya ule nannun ehennamen ekelega faanu vidalu vidane timam men hi koffu maddan den ecce vidalunu hanuhun newiye efo hadith kurbiye mi hurmattiri kurba fawaran ebahi makkanun heyye timam men dennewi me adehe hadith kurbiye mi konduwa hen heyye timam men dennewi me molod denodigem wani allah adiya kalanga rasula denodagatum bode fahe eduwa hakkiya ule nannun ehennamen ekelega faanu vidalu vidane timam men hi koffu maddan den ecce ke vidalunu hanuhun newiye efo hadith kurbiye mi annahruge ebahi dhul hijja mahuge dihwana duwasnun heyye
timam men dennevim adehev hadis kurevyev hamkashorun teba mihunga machat teba mihunga le hagga kanula horwaluma teba mihunga mudawtavani hurmattiri kurovigenne ei teba mihunga miduhuga hurmattiri kamai teba mihunga mirashga hurmattiri kamai teba mihunga mimasruga hurmattiri kamai fadainne adinikan hure teba mihunga virraskalange abaddal qur'anu fahe ehindu teba mihun kongulunu amalu takameduga ekalange teba mihunna suwalu kurabwa hutte teba mihun dekeden tibadwa ha hushikame timan kalega faanafahu teba mihun ebbayu kanebbayu mara kafiru kamuge tereng emburnu da hushikame dannashe teba mihun kuramitanuga hadirwati bibayaku mitanga nemmistakunnam mikan anga fa hushikame fahe hamakashorun ewahaken aduhi mihakabure ewahaka adu ibvunu mihunge terega eya visnun hingum bodu bayaku weda hutte efo hadis kurevye dannashe timen kalega faanu teba mihunnam mikan anga fi muhayye dannashe timen kalega faanu teba mihunnam mikan anga fi muhayye timam men dennevimu adehe hadis kurevye aluge veri raskalak imbaraskalanga mikamuga maccan hekiwe wodigannawaande وعن نبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وإن غضيب من أراك رواه مسلم معنى من الله وكليغ فان الرسل لبي أبو أماما إياس بن ثعلبة الحارثي كبين رواوي جنويب وكليغ فان ودالويب هم كشور ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيب هو يكوغن ميهج مسلم واخج حقن نقلاجن في ميها دناش فه هم كشورن ميهكن الله تعالى نرك واجب كربوا هٹ ادي ميهج مچ سورگ حرام كربوا هٹ فه ابه كلكو دنوي اي الله رسول eni gulagan echchaki kitam mekuda echchennam viskan oi gotaki tiyei to hadis kurevye ei den ungula ira kudandi kolek kamuga viasme eve وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان علولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثير فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى رواه مسلم معنى من الله كليغفان الرسول بعدي بن عميرة كبين رواوي جنويب كليغفان ودالويو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباتي تمنى أدوهيم إكليغفان حديث كربيو تبا ميهم كرميه زكاة جماع كرم فدا عنيما مدوك كرم فدا مدلا فايساء قولون هركم بلهتما تمن كليغفان اسكربا فاوانيكو اميهكو تنوهن نوت يبور كده اتشبيس تمن كليغفان سر كفنا مدناشب ايواني خيانات تريون كموغيب اميهكو قيام الدوهن اتشكايغن محشرن انهوتة فهي أنصارون ترين همن لبوا غا كولغ كلو بيكلكو تدوينويو حديث غراوي ودالويو ميهار وستمناين بيكلكو فن كهليو فهي كليغ فانو دنويو اي الله رسول كليغ فان حوالي كربوا تي ودالوي فدكندتكون الوغندو كهري كودبواش حديث كربيو تبايوي كيتو بيكلكو دنويو دم كليغ فانو ايون ميونين حديث كربوا تي ادوهيم එකما الوغندو بيروتيوم حديث كربيو තිමෙන් කලේගෆානු මිහාරු විස්මි විදාළුවනියේ වාහකේ කමෙ බෙලෙහෙට්ටුමත් තිමෙන් කලේගෆානු මිහකු ඉස්කුරබ්වාෆා වනිකෝ එමීහක කිතම් මෙමදු එච්ච නුවත ගින එච්චෙන් හවාලු කුරුණු කමුගාවියස් අමානාත්තරිකමායකු එහුරිහා එච්ච තිමෙන් කලේගෆානු ගරිහා එමීහකු ගෙන්න හුෂ්කමෙ ෆහේ මසක්කතු ගෝජූරාගේ ගුතු ගායනාය දෙවුණු එච්ච ගාහිෆාෆා හුෂ්කමෙ එනුන් එච්ච ගානු හිෆා දූ කොල්ලා හුෂ්කමෙ
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بردة علها أو عباءة. رواه مسلم. معنى إيمان الله وكليغ فان الرسول لبي عمر بن الخطاب كبان رواوغن ويو إكليغ فان ودال ويو خيبر هنغرا ماغدوه ما النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب كربيكلون قلب ودايغن دن ويو එවැනි බේකලෙකු ශහීද් වෙච්ජේව අදි එවැනි බේකලෙකු ශහීද් වෙච්ජේව මිහෙන් ගොස් මීහෙක්ග නන් දන්නවා එබේකලුන් දන්නෙවිය එවැනි මීහෙකු ශහීද් වෙච්ජේව ෆහිමා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවිය හම හිලා එහෙන්වානේ ඒනා ඛියානාතුග ගුතුගා නගා ෆාවා ෆොෂේ නුවත රිදා එග්ග සවබුන් ඒනා නරකා ගාවාති තිමෙන් කලේග ෆානු දෙක වඩායගතීම නෝට් මෑ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරිහුගා හංගුරාම නුකුම උළුණු එම්මන්නකී ಫುರಿಹಮ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನೆ ನೂನೆವ್ ಎಬಾ ಮಿಹುಂಗ ತೆರೆಗಾ ಬೈಫಹರ ಮುನಾಫಿಕುಂ ವೆಸ್ ನುಕುಮ ಉಳುನುವೆವ್ ಫಹರಿಗ್ಗಾವೆ ಸೆಕಲೆಗ ಫಾನುಗ ಅಸ್ಸಾಬುಂಕುರ ಅಲ್ಲಾಹು ಎವರನ್ನ ರುಹಿ ಒಡಿಗೆಂವಾ ಅದಿ ಎವರಂ ವೆ ಸೆಕಲಾಂಗೆ ರುಹಿಗೆಂವಾ ಫುರಿಹಮ ಮುಮಿನಕು ಮಿಫದ ಕಮೆನ್ ನುಕುರವ್ವಾನೆ ಕಮಿ ಮೆಂದುರುಗೆ ಇರುಫದೆಂ ಕಶೋರು ಕಮಿಕೆವ್ ಎಬೇ ಕಲುಂಗೆ ಇಮಾನ್ ತಿರಿಕಮುಗ ಫುರಿಹಮ ಕಮಾಮೆದು ಇತುಬಾರಾ ಯಕೀನ್ ಕಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹಿತುಗಾ ನೆತಿಜ್ಜನಮ ಎಯಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಇಮಾನ್ ಕಂ ಫುರಿಹಮ ನೂಂ ಕಮುಗ ಹೆಕ್ಕೆಕೆವ್ ಮುತರ್ಜಿಮ್. وعن أبي قتادة الحارث بن الربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتصب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتصب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. معنى إيمان الله وكليغ فان الرسول لبي أبو قتادة الحارث بن ربعي كبان رواوغن ويو يكليغ فان ودال ويو ಎಫ್ಫಾರಕ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಿಮಂ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ಖುತುಬಾ ದೆಬು ಮತ್ತೆ ದೋ ವಡಾಗತೆ ಫಹಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮೊಗ್ಗಾ ಜಿಹಾದ್ ಕುರ್ಮಾಯ್ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಇಮಾಮು ಮಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಹೇವು ಕಂಬಡು ಅಮಲು ತೋಗ ತೆರೆಂ ವಾ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ ಖುತುಬಾಗಾ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಿಯ ಫಹಿ ಬೇಕಲುಗೆ ತೆದುವನ್ನವಾ ದನ್ನವಿಯ ಏ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲಾ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮೊಗ್ಗಾ ಅಳುಗೊಂಡು ಜಿಹಾದ್ ಕುರ್ಮುಗಾ ಶಹೀದ್ ವೆಜ್ಜನಮ ಏ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ಕುಫಾಫತ ಫುಹಲಿನವಿ ಕಮಕವ್ವಾನೆ ತೋಯ್ ಫಹಿ ಬೇಕಲಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯ ಆದೇಹ ತಿಬಾ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮೌಗಾ ಜಿಹಾದ್ ಕುರುಮ್ಗಾ ಕೆತ್ತರಿವೆ ಎಕಲ್ಯಾಂಗ ಹದುರತುನ್ ಧರ್ಮಯಾಯ ಸವಾಬಂ ಎದಿ ಹುನ್ನವಾ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಮೈದಾನ್ ದೂಕುರವ್ವಾ ಫಿಲನ್ ದುವೆನುಲವ್ವಾ ಕೆರಿಗೆಂ ಹುನ್ನವಾ ಕುರಿಯಂ ಅರಾವಡಾಗೆಂ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರುಮುಗಾ ದೆಮಿ ಹುನ್ನವನಿ ಕೊತ್ತಿಬಾ ಶಹೀದ್ ವೆಜ್ಜನಮಯ ದೆಂ ಎಫ್ಫೋ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ಯ ಕಲೇಗ ಫಾನು ದೆಮ್ಮೆಗಾ ವಿದಾಳುವಿ ಕೀಕೋತೋಯ ಎಬೇ ಕಲೆಕು ದೆನ್ನೆವೆ ಅಳುಗೊಂಡು ದೆನ್ನೆವಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮೌಗಾ ಅಳುಗೊಂಡು ಜಿಹಾದ್ ಕುರುಮುಗಾ ಶಹೀದ್ ವೆಜ್ಜನಮ ಏಯಿ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ಕುಫಾಬತ ಫುಹೆಲಿನವಿ ಕಮಿಕ್ಕಮುಗಾ ವಾನಿತೋಯ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ಯ ಆದೇಹ ತಿಬಾ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮೌಗಾ ಜಿಹಾದ್ ಕುರುಮುಗಾ ಕೆತ್ತರಿವೆ ಎಕಲ್ಯಾಂಗ ಹದುರತುನ್ ಧರ್ಮಯಾಯ ಸವಾಬಂ ಎದಿ ಹುನ್ನವಾ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಮೈದಾನ್ ದೂಕುರವ್ವಾ ಫಿಲನ್ ದುವೆನುಲವ್ವಾ ಕೆರಿಗೆಂ ಹುನ್ನವಾ ಕುರಿಯಂ ಅರಾವಡಾಗೆಂ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರುಮುಗಾ ದೆಮಿ ಹುನ್ನವನಿ ಕೊತ್ತಿಬಾ ಶಹೀದ್ ವೆಜ್ಜನಮಯ ನಮ ವಿಸ್ತಿಬಾಗ ದರಂಜೆಂ ಒಕ್ಕಮುಗಾ ನುವಾನಮಯ ಫಹಿ ಹಮದೆಮ್ಮೆ ತಿಮಂ ಕಲೇಗ ಫಾನ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಮಿಹೆಂ ಎಂಗೆವಿಯ ನೋಟ್ ದರಂಜಕಿ ಹಾದಹಾವಾ ಸುಂಪಾಯಚ್ಚಕೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜಮಾನುಗಾ ಬೈ ಫಗೀರು ನಿಕಮತಿ ಬೇಕಲುಂ ಅವಹಾರವಾಹಿಂದು ಎ ಬೇಕಲುಂಗೆ ದರಂಜವ್ವಾನಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಲೇಗ ಫಾನುಗ ಅಮಿಲ್ಲ ಫುಳು ಫರಾಯಪ್ಪುಳುಂ
edarani ege hagwerin nan ada ko devve enum bekale ko awhara vijjanama e daranyen obbekalitto ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam suwalu kurwa kam gawiye ebekalige tarikeng edarani ada koddi nimmumun ebekalige kashnamadu ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ko devve nunnama assa bekalun ebekalige kashnamadu ko devvu mangangave emi hegge maccan Allahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam imam odagen kashnamadu ko devva fi mi hegge nasibuge materi kamaay adi ekalege faanu ekamun ekkibaay wadagen fi mi hekan huru hitama egge bodu kamaay adi daranige sumpa kamaay algon men muslimun daranya rakkaatirum gawa bodu kamaay miyadu algon men daranya medu kamfase kolla kamuge bodu kamaay mi hitam huru kamake daranya ki en salam bu magadala masakke kurumbeenun kamemme mutarjim وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فصرحت عليه ثم صرح في النار رواه مسلم معنى ما الله وكلي غفان الرسول لبي أبو هريرة غفان كبان رواية وكلي غفان ودار हमकशौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरविय अम्मति हुस इफ्लास फवा मिहकी कोबाकं तेबा मिहुन दन्नम होय्य अस्हाबुन दन्नबु अलगुण men deke gutuga iflas fava mihki emihi gatuga dirhamen adi enum mudalibes nem miha hadis kureviye hamkashorun timen kalege fanugo ummatuga mihun kure iflas fava mihki qiyamat dohun allah go darbaran anna hindu namaday roday zakatai mifade he amaltoge sawabagen aw maikwes ena wahushi eveni mihekan hadihuturu vechi kiafev adi eveni miheka gaduf koffev adi ebahi ena zine kurakam bunefev adi eveni mihegge mudaw batil gotuga kaafev adi nuhaggun eveni mihegge le ohurwalafev adi eveni mihegge gaga jahafev fahe ena ge fushun aniyali bifawa eveni miha shay miveni mihaya ena koffawa hayu amalutakum badalu devwa hottev adi ena ge machwa anikunge haggutan adawe niumuge kurin ena ge hayu amalutan ebahi ekankamuge sawabu hussejjanama eba mihunge nuba amalutan evrenge kibaen negevi eenaage maccan ekantatta lazim kurave hutte adi emme fahun evve seyo amalin neti ammati huswe iflas wegen wa halu eena naraken ella lebe hutte وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم من يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه معنى ما الله وكمنا الرسل لبي أم المؤمنين أم سلمة غفان وكبان رواوي جنوي وكمنا ودالوي हमकशौरुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरविय तिमन कलेगे फान कीवस इंसान कीमे अदि हमकशौरुन तेबा मिहुन तिमन कलेगे फानु गारी हद बसुन तकागेन अन्नमो अदि हमकशौरुन तेबा मिहुन कुर बाय मिहुन नकी अनिबा मिहुन नबुरे एमीहेग दवा गा हुज्जत देक्कुमळु मिह कमुगा विदानते फहे मिहेकु दक्का वाक तकन अडुस्से मफौ एमीहेग हग्गुगा तिमन कलेगे फानु निया इव्वा फा हुशीमे fahe efada haligga emihe gahaage haggen emihe kal libidevuma timen kalege faanan niya kanda elubunu kamuga winama wes kamuga hagigan emihe kan ingigen wa halu ecche libigатumuga rakkatri wa hushkame fahe hamkashorun ewani narakaage anguru alifanu getereng anguru ganden emihe kal libidevuma nimmewuma kashe وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من ديني ما لم يصب دما حراما رواه البخاري ماني من الله ودبفاكلن الرسل لبي عمر غفان غدركلن عبد الله كبان رواوي جنوي ekale gafanu vidalwiy
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabbiya haram gotuga mihegge lege maccangaraga tumuga kuriga ebahi hagga kanu la miheku maralumuga kuriga mu'minu alawa hushi e naage deenuga wa tanavas kamuga terege ebahi kuffafata tauba levumuga tanavas rahmatuga terege. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. معني ما الله ودبيكلن الرسل لب حمزة غفانو أبي كملون خولة بنت عامر الأنصاري كبان رواوي جنبه إكمنا ودالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباتي تمن كمنا أدو السبيم إكلي غفانو حديث كربيه هم كشورون الله حرمت كربا فوا مدو حقنون غغتون لبغتمغا كم فسيهكو فروا كدكلا بيميهم ويب دناشب هم كشورون قيام الدوهم إبامي هنبني نركا غالفانب